الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وعلى نعمة السنة. فمن أعظم النعم فلا شك أن نكون على منهاج النبوة. فمن أهم أسباب والثبات على هذه الطريقة لا شك أن نكون مرتبطين بالعلماء ومشايخ السلفيين. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا هذه الليلة أن نلتقي وأن يزورنا شيخنا الفاضل خالد بن الضحية الظفيري حفظه الله من أبرز تلامذة الشيخ إمام ربيع بن هادي المدخلي. فلا شك لنا وللألبانيين خاصة في دول البلقان أن نكون بهذه الميزة، فهذا نحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. أترجم إن شاء الله ثم نعطي للشيخ الكلمة. Falendojmë Allahun subhanahu wa ta'ala, lavdata dhe salavatet qofshin mbi të, salavatet dhe selamet qofshin mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Nuk ka dyshim se mirësia më e madhe është me qenë musliman, me qenë sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, me qenë i forcu, me qenë rrugën e selafus salih. Dhe kjo është nimet i madh dhe nga shkaqet më të mëdha nuk ka dyshim se është me qenë i lidhur me dietar sunetit, me shijukh selefi, e në mesin atyre që na ka ndëruar Allahu sonte me pas, në mesin tonë është një nga nxënësit më të dalluar të Imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali. Andaj pa humbur kohë, për neve është një veçori si në Ballkan, si popull që jemi musliman, por në veçanti pasues sunetit dhe kemi këtë mirësi me pas një lidhje dhe një mundësi që sonte e kemi në prezent sheikhun e nderuar. Pra nuk është te sunetit mi livdru në prezencë, mirë po e gjitha kjo nevoja jonë është që ne t'i njohim shijukh tanë, t'i njohim me këndim i të lidhur. Ky është një prej nxënësve më të dalluar të atij që është bërë sebeb që pothuajse ehli suneti janë të ndarë nga fraksionet e Khawarije. E pa humbur kohë, japim fjalën sheikhut të nderuar. Sheikhna tfaddal, ahlan wa sahlan wa marhaban fi biladina. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu. Amma ba'd. Të gjitha falëndërimit i takojnë Allahut, salavatat dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij dhe gjithë ata që pasojnë rrugën e tij. لي الشرف في لقاء الأخوة أهل السنة السلفيين في هذا البلد. أسأل الله عز وجل لي ولهم الثبات. Është kënaqësimi taku vëllezërit tonë të ehli sunetit këtë qytet dhe lutim Allahun edhe neve dhe juve që të na forcojë në këtë rrugë. ولا شك أننا جميعا نحتاج بين الحين والآخر إلى تذكرة ترجعنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. Ne çdo herë kemi nevojë në çfarë do çasti ne kemi nevojë me u përkujtu njëri tjetrin, me u kthy te Allahu subhanahu wa taala. فحين يعلم العبد أنه ما خلق في هذه الدنيا إلا لعبادة الله وحده لا شريك له. Robi ka të qartë se në këtë dunja është kriju për me adhuru Allahun subhanahu wa taala. حين يعلم أن هذه الدنيا بما فيها من النعيم والمظاهر والمال والجاه لا تعدل عند الله جناح بعوض. Kur robi ka parasysh se këtë çka ka mbi sipërfaqen e tokës, asgjë nuk ka vlerë te Allahu qoftë sa krahu i mizës. حين يعلم أن هذه الدنيا دار ممر وليست دار مستقر
كلنا سنغادرها إلى القبر. Dhe kur e ka parasysh se na jetojmë në jetën që është kalimtare edhe jemi duke shku në botën që është e përjetshme, prandaj nuk ka rrugë tjetër pos pendimit. كلنا سنمضي إلى حفرة يستوي فيها أو يذهب إليها الغني والفقير والملك والمملوك والراعي والرعية. Të gjithë ne jemi ka shkojmë drejt një varri, drejt një vendi ku të gjithë janë barabartë, i pasuri, i varfëri, mbreti, i robit, të gjithë pavarësisht a ka famë, s'ka famë, të gjithë jemi ka shkojmë drejt çatij vendi. نبينا صلى الله عليه وسلم بين مثله ومثل هذه الدنيا. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka marrë shembullin e tij edhe të jetës së bote. قال صلى الله عليه وسلم ما لي وللدنيا. Ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam, unë dhe kjo dunja jemi ما أنا والدنيا إلا كرجل استظل بظل شجرة ثم قام فتركها. Ne jemi shembull në këtë dunja sikur pejgamberi sa që ka thonë, na ulem në hijen e një pemë, pushojmë pak, pastaj ecim. لذلك قال عليه الصلاة والسلام عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كلنا مسافرون في هذه الدنيا لأن المرجع الأخير والمستقر هو في الدار الآخرة. Për këta ka thonë pejgamberi alayhis salatu wasallam, jeton këtë botë sikur me qenë i huaj, pra jemi të përkohshëm. Edhe do ecim. Konsidero veten që jo që e ka jeton për gjithmonë. فهذه الدنيا أعظم الناس فيها نعيما إن دخل النار ينسى جميع النعيم الذي حازه. Njeriu i cili çfarë do të mirat që ka në këtë dunja, çfarë do begatish që ka në këtë dunja, mirë po kur e prek zjarri i xhenemit ai krejt mirat i harron. نبينا صلى الله عليه وسلم قال أنه يؤتى يوم القيامة برجل من أنعم الناس حالا في الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا يا ربي نسي جميع النعيم في الدنيا بغمسة واحدة فكيف بمن يكون من أهلها خالدا فيها. Thot pejgamberi alayhis salatu wasallam e ka shëmbëlluar një shembull edhe ka thënë që do të vijë njeriu që i ka pas të gjitha të mira në këtë dunja, mirësi, begati, por vetëm si do ta zhyt pak xhehenemin. Pra do ta prek pak zjarrin e xhehenemit, do t'i thuhet atij në ditën e gjykimit, a ke pas të kaluar ndonjë të mirë që ta ka dhënë Allahu? Ai të gjitha do t'i haron. Dhe do të thot, pra asnjë të mirë nuk e kam pas. Gjitha do t'i haron, sepse nuk ndikojnë asgjë ai. وعلى العكس يؤتى بأبأس أهل الدنيا حالا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة واحدة فيقال له هل مر بك هم قط؟ هل مر بك حزن قط؟ يقول لا يا ربي نسي جميع الهموم والأحزان والمصائب بغمسة واحدة فكيف بمن يكون في الفردوس الأعلى جعلنا الله وإياكم ووالدينا من أهلها. Kështu do të sillet njeriu i cili do të vjen ditën e gjykimit, njeriu që ka pas vështirësi të dunjas, vështirësi gjitha llojeve. Vetëm momentin që do të prek xhenetin, do t'i thuhet atij, a ke pas të kaluar ndonjëherë vështirësi? Ai do të thotë, asnjëherë s'kam pas vështirësi, dhimbje, pra momentin që shjon xhenetin. E kjo do të jetë, si do të jetë çështja që ai do të jetë përjetësisht në xhenet. Pra jo vetëm me prek, edhe ai në xhenem që harron me përkthy, edhe ai që kur ta prek xhenemin vetëm një herë, pra të gjitha të mirat i harron. Si do të mbihet çështja për to që do të jetë përjetësisht në zjarrin e xhenemit. Allahu na ruaj prej xhenemit dhe na bëf prej banorëve të xhenetit që fitojnë Firdausin. والعبد في هذه الدنيا وفي طريقه إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يزل ولا بد أن يخطئ. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Robin këtë dunja patjetër ka me gabu, është këtë natyrshme me rshit njeriu. Me bo gabime, mirë po më i miri të rob të Allahu, më i miri gabimtar është ai i cili pendohet. كما قال أبو بكر أينا لم يظلم نفسه كلنا نظلم أنفسنا وكلنا نخطئ في حق ربنا في الليل والنهار. Siç ka thonë Abu Bekri, gjithë ne gabojmë, natën ditën. Pra, çdo njeri
prej nesh i bën padrejtësi vetes. ولكن الله عز وجل من رحمته وفضله على عباده أن فتح لهم أبواب التوبة. Por Allahu me mirësinë e tij i ka lënë të hapura dyert e pendimit. كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا جبل الصفا ذهبا. Mushrikët e pabesimtarët e Mekkës i kanë thonë pejgamberit alayhis salatu wassalam, na të besojmë nëse kjo kodër prej ari, kjo kodër na shndrohet në ari. Në këtë mënyrë na e pranojmë vendimin. Bëhen musliman. فنزل ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يقول لك إن أردت أن أجعله ذهبا جعلته أو أفتح لهم باب التوبة على مصراعيه. فقال النبي الرحيم بأمته أنه يعلم أن هذه الدنيا زائلة بذهبها ونعيمها. قال بل يفتح باب التوبة على مصراعيه. Ka meleku Gjibril, pra pasi e kanë bërë këtë kërkesë çuditshme, që të shndrohet një kodër në ari dhe Allahu do të kishte fuqi me rikthyer në ari dhe i ka thënë pejgamberit alayhis salatu wassalam, çështja është e ti o Muhammed, nëse ti don, Allahu dërgon një melajke dhe kjo shndrohet në ari, kjo kodër. Mirë po, nëse don ti me e lën hapur derën e pendimit, atëherë mbetet dera e pendimit hapur. Pra, ka ditë pejgamberi alayhis salatu wassalam se kjo dunja është e përkohshme edhe po të ishte kjo kodër me ari, nuk do t'ju bënte dobi nëse nuk e kanë udhëzimin. ربنا سبحانه وتعالى الغني عنا وعن أعمالنا لا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا ومع هذا يحب توبة العبد إذا تاب إليه. Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka nevojë për neve, është më i pasuri, nuk ka nevojë për ibadetet tona, por megjithatë Allahu e don robën e tij kur pendohet. إن الله يحب التوابين يحب المطهرين يحب التواب الذي يرجع إليه إن أخطأ رجع إن أذنب تاب ورجع إلى الله عز وجل واستغفر وأناب. Allahu thënë Kur'an, vërtet Allahu, me të vërtet Allahu i don ata që pendohen, ata që janë të pastër. Don robin i cili pavarësisht gabimeve ai kthehet te Allahu subhanahu wa taala. الله عز وجل بين أن سبب الفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة هو في التوبة إلى الله عز وجل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Allahu ka qartësuar se një shkaku kryesor, një shkaqeve kryesore që robërit të shpëtojnë në dunja dhe në ahiret është nëse pendohen. Prandaj e për këtë Allahu i ka thirrur, o ju që keni besuar, pra pendohuni nëse doni me qenë të shpëtuar. الأنبياء جميعا كانوا يقولون لأقوامهم أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يدعونهم إلى الاستغفار والتوبة. Të gjithë pejgamberët ju kanë drejtuar popullit të tyre, kërkoni falje te Allahu dhe pendohuni. Kjo ka qenë një prej mesazheve kryesore që i kanë pas pejgamberët drejtuar popujve të tyre. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. يأمر الله عز وجل أهل الإيمان أن يتوبوا إليه توبة صادقة تحققت شروطها كما سيأتي. Allahu subhanahu wa ta'ala i ka thirrur besimtarët, o që keni besuar, pendohuni me një pendim të sinqert. Dhe pendimi sinqert i ka kushtet e saj që do t'i përmendim në vijim. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر جاء في حديث أبي هريرة أنه يستغفر في اليوم أو في المجلس أكثر من 70 مرة. I dërguar ju në Muhamedi alayhis salatu wasallam, që është dëshmuar me argumente që ai është robi që ja ka falë Allahu mëkatet e kaluara dhe të ardhmet. Por megjithatë transmetohet nga Abu Huraira që ai më shumë se 70 herë ka thënë, o Allah falë mua. وفي حديث الأغر بن يسار قال كان يستغفر في المجلس أكثر من 100 مرة. Apo siç ka në transmetim nga Ibn Yasar, i cili ka thënë, ka transmetuar që pejgamberi alayhis salatu wasallam jo 70, por 100 herë ka kërkuar falje Allahu subhanahu wa ta'ala. الله عز وجل
الغني عنا وعن أعمالنا ينزل في ثلث الليل الآخر في كل ليلة فينادي عباده من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. Allahu i lartësuar zbret në qiellin e fundit të dunjas në pjesën e tretë të natës dhe ai nuk ka nevojë për neve dhe për lutjet tona, megjithatë na drejtohet neve. Kush është ai rob i cili pra kush më kërkon falje unë do t'i jap falje, ai që pendohet tek unë do t'ja pranoj pendimin dhe ai i cili më kërkon diçka unë do t'i jap atij. ولذلك الله عز وجل أثنى على الذي يستغفر في هذه الأوقات قال والمستغفرون بالأسحار. Andaj Allahu i ka lavdruar ata të cilët pikrisht në këtë kohë i lutën Allahu subhanahu wa taala dhe ka përmendur ajetin ata të cilët ngritën këtë pjesë dhe bëjnë tasbih Allahut. فاسأل نفسك متى قمت الليل ومتى صليت لله في هذا الوقت ومتى اجتهدت في الاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل واستغللت هذا الثلث الأخير من الليل. Ti tani më duhet më jashtru këtë pyetje vetes, kur është nata që ti ngritë dhe ke shfrytzu këtë kohë, apo ke bën ndonjë lutje, ju ke lutur Allahut subhanahu wa taala, apo je përpjek me bën ndonjë dua dhe me gjetë këtë kohë. ما أكثر ما نخطئ في حق الله وما أكثر ما نفرط في جنب الله. والله فتح لنا هذا الباب الذي إن حققت شروطه غفر الله لك ذنوبك وأبدلها إلى حسنات. Sa bëjmë lëshime karshi Allahut, sa bëjmë gabime, sa i him në hak Allahut subhanahu wa taala, i cili na ka jap këtë mundësi të ardh të pendimit, të kërkim faljes. Prandaj duhet me i kushtuar rëndësi kësaj çështje. بل جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس اتفق على صحته الله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم أضل راحلته في فلات ضيع أو أضاع راحلته ناقته وعليها طعامه وشرابه وجلس واستسلم تحت ظل شجرة ينتظر الموت. ماذا حصل له؟ Ka ardhur në hadith e Enesit që është hadithi sahih Buhari dhe Muslim, ku pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka qartësuar që Allahu e don pendimin e robit më shumë se sa një njeri i cili e ka humbur deven në shkët e tij, po përveç deves që e orienton drejt rrugës, ai ka humbur edhe ushqimin dhe pijen. Në këtë gjendje. فهذا الذي أضل راحلته في فلات جلس ينتظر الموت تحت ظل الشجرة فاستيقظ فإذا راحلته عند رأسه عليها طعامه وشرابه. Ky njeri në këtë gjendje që pra i ka humbur deveja, i ka humbur ushqimi dhe më tani nuk ka rrugë tjetër pos vdekjes. E ka zonë gjumi, pastaj është zgjuar dhe në ato momente e ka gjetë edhe deven edhe ushqimin. Si mund ta përshkruani në një gëzim të tillë? A mund të përshkruhet një gëzim më i madh se sa ky? ففرح الرجل فرحا شديدا وقال من شدة فرحه أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. Dhe aq shumë është gëzu saqë nga gëzimi i madh nuk ka ditë të ti thur fjalët, edhe ka thënë o Allah, unë jam Zoti yt e ti e robi im, prej gëzimit të madh. الله عز وجل يفرح بتوبة العبد إذا رجع إليه أشد من فرح هذا العبد حين عادت الحياة إليه. Pra, Allahu gëzohet më shumë kur robi pendohet se sa kur ky njeri i kthehet jeta përsëri. الله سبحانه وتعالى الغني عنا وعن طاعاتنا كما في حديث أبي موسى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. Kështu transmetohet nga Ebu Musa hadithi që kuptimi i saj është Allahu e shtrin dorën e tij gjatë natës që të pendohet gjunaqari që ka bërë gjunahet e ditës dhe e shtrin dorën e tij gjatë ditës që të pendohet ai që ka bërë gjunahet gjatë natës.
Dhe kjo vlen derisa dielli nuk ka lindur në perëndim. فرحمة الله واسعة وفضل الله عز وجل واسع يغفر الذنوب جميعا. Mëshira e Allahut është e gjerë, i falë të gjitha mëkatet. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah i falë të gjitha mëkatet me përjashtim të shirkut. Pra Allah falë çfarë do lloj mëkati. وهذا إذا مات على الشرك. ما إن تاب من الشرك فإن الله يقبل توبته. Edhe nëse ka bërë shirk, por nëse pendohet, Allahu e fal. الله عز وجل قال للمسرفين المذنبين كثيرا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allahu na flet për të gjitha ata njerëz që kanë tepruar, kanë kaluar gjitha kufit dhe i thret që të mos humbin shpresën. Andaj e përmend ajetin që ju të cilët keni besuar, që keni ngarkuar veten me gjunohe të shumta, la taqnatu min rahmeti, mos e humbni shpresën pe Allah, se Allah është ai i cili fal të gjitha mëkatet. Allah është falës i madh. نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر لنا قصة رجل كما في حديث أبي سعيد الخدري رجل كان في من كان قبلكم قتل 99 نفسا. Ne kemi një hadith që na ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, përmend një shembull që një njeri prej popujve të mëhershme që transmeton Ebu Sa'id al-Khudri, një njeri i cili ka vrarë 99 vet. والقتل ولو لنفس واحدة ذنب عظيم كبيرة من كبائر الذنوب فكيف برجل يقتل 99 نفسا. Me vrani njeri është krim i madh, nuk diskutohet, është temë shumë e rëndë, një njeri me vran. Si do të jetë çështja që i ka vrarë 99 veta. ومع هذا أراد التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Megjithatë ai ka kërkuar pendim. فسأل كيف الخلاص وكيف التوبة فدلوه على راهب أي رجل عابد ليس ذا علم. Dhe ai ka kërkuar dikën që ta orientoj se si të pendohet. Dhe kanë orientuar një njeri i cili ka qenë i përkushtuar në ibadet, mirë po s'ka pas njohuri, s'ka pas dije. فقال لهذا الراهب العابد على جهل قال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال لا أجد لك توبة فقتله فأكمل 100. I ka thonë këtij njeriu që ka pas, pra i ka mungu dituria, ka thonë unë i kam vrarë 99, a kam mundësi që unë të pendohem, pra a ka pendim për mu? Ka thonë për ty nuk ka pendim. Edhe e ka vrarë dhe këtë i ka bërë 100 vranë. وهذا فيه خطورة سؤال من ليس من أهل العلم. Dhe kjo tregon që është shumë e rrezikshme me pyet njerëz që s'kan dije për çështjet e fesë. ثم لا زال يبحث عن التوبة فدلوه على عالم يفتي بالكتاب بالحق بالوحي. Ai nuk është ndalë se kërkuari të vërtetës lidhje me çështjen e tij derisa ka ardhur një njeri i ditur, njeri që ka pas njohuri me argument, njeri i dijes. فجاء إلى هذا العالم فقال قتلت 100 نفس هل لي توبة؟ قال نعم وما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ قاعدة مهمة عظيمة. ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ لا شيء يحول بينك وبين التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. Ka ardhur ky njeri dhe ka pyet dhe ka thënë, a ka për mua pendim? Ai ka thonë, e kush mund të hyjë mes teje dhe mes Allahut në këtë çështje? Pra thotë kjo është një rregull shumë i rëndësishëm. Mes robit dhe Allahut askush nuk ka mundësi që të ndërhyjë. وانظر هنا كيف الرجوع لأهل العلم هو السبيل للنجاة والخلاص. Ja, kjo është rruga që njeriu shpëton kur kthehet te dietari. Rruga e shpëtimit. ولكن أرشده هذا العالم لأمر مهم ومن أعظم أسباب التوبة وهو مصاحبة الصالحين. قال هذه القرية التي أنت فيها قرية فاسدة لا تعينك على التوبة. اذهب إلى القرية الصالحة فاعبد الله معهم. Mirpo, ky ka qartësuar përveç kësaj që askush s'hin mes teje dhe mes Allahut, ai e ka orientuar një çështje shumë të rëndësishme. I ka treguar se shkaqet të pendimit është që ti më shoqëru me njerëz të mirë, dhe i ka thënë se fshati apo qyteti ku jeton ti është fshat që e kaplon
fesadi, pra njerëz të këqij. وهذا يعطينا خطورة مصاحبة المفسدين الغير صالحين. تقول أنا تبت وأصلي وأترك الفساد، ثم لا زلت تجالس المفسدين ولم تترك مجالسهم، فسيرجعونك إلى ما كنت عليه. ولكن صاحب أهل التقوى، صاحب أهل الصلاح يعينونك على الثبات. Dhe kjo na qartëson se ne mund të pendohemi, po përderisa shoqërohemi me njerëz të këqij, prap na rikthejnë në pikën ku kemi qenë. Pra kjo është një mësim shumë i madh, që me u shoqëruar me njerëz të mirë dhe me praktikë ata njerëz të këqij. Pra për shkaqeve të pendimit është që të zgjedhim jo vetëm pendimi, por të zgjedhim shoqërinë e mirë dhe të largohemi prej të këqijve. فذهب هذا الرجل إلى القرية الصالحة وهو في الطريق جاءه ملك الموت وقبض روحه. Është nis për ta i qyteti i mirë, të njerëz të mirë, dhe gjatë rrugës meleku i vdekjes e ka marrë shpirtin. وفي بعض الروايات من شدة حرص هذا الرجل على التوبة أنه دفع بصدره حين عرف أنه سيفارق الحياة. قال دفع بصدره وناء بصدره نحو القرية الصالحة ثم سقط. دفع بصدره؟ ناء بصدره. رمى نفسه. Do me thonë, ky njeri gjatë rrugës, kër ka marrë shpirtin dhe ka kuptu, kër ka pasi frikë, pra, kër ka kuptu që është shumë afër popullit mirë dhe ka kuptu që vjedhje vdekja, me gjoks, do me thonë, ka tentu me kalu, ka pjesa njerëzve të mirë. Do me thonë, ka qeni moment që ka kuptu që mos ndoshta po vdes në territorin e njerëzve të këqij, pra në disa transmetime. Dhe ky ka kalu me gjoks, do me thonë, ka tentu me kalu ka vija edhe toka e njerëzve të mirë. فنزلت ملائكة الرحمة وتقول جاء تائبا ونأخذه إلى الجنة، ونزلت ملائكة العذاب وتقول قتل 100 نفس ونأخذه إلى النار. اختصموا. Kanë ardhur melajket e përgjegjës të veprave të mira, melajket e mëshirës, dhe kanë thënë ky ka ardhur i penduar. Kanë ardhur melajket e dënimit dhe kanë thënë ky ka bë gjunoha të mëdha, ka vrarë ato 100 veta. فأوحى الله إليهم أن اختصموا لأول من يطلع لكم، فخرج لهم ملك على هيئة رجل فسألوه. Allahu i ka frymzuar që ata të marrin një gjykatës kënd të takojnë të parin. Dhe Allahu ka formsuar një melajke në formën e birit të Ademit dhe ai ka marrë përgjegjësinë për me jau sqaru këtë gjendje, se çfarë veproi. فقال لهم هذا الملك على هيئة رجل قيسوا ما بين القريتين أيهما أقرب فخذوه إليها. يعني إذا كان أقرب إلى القرية الصالحة تأخذه ملائكة الرحمة، إذا كان أقرب إلى القرية الفاسدة تأخذه ملائكة العذاب. Ky melek në formën e njeriut ju ka thënë e matni, pra tokën apo qytetin e njerëzve të mirë dhe njerëzve të këqij, dhe ku është më afër le ta marrin. Pra, nëse është nga të mirët të marrin me lajket e mira, me lajket që janë ngarkuar për vepra të mira, të pendimit dhe anasjelljes. انظر إلى رحمة الله عز وجل بالعبد المقبل الذي عنده صدق في الإقبال والتوبة على الله، كيف يوفقه الله ويساعده. أوحى الله إلى هذه القرية الصالحة أن تقربي، وأوحى إلى هذه القرية الفاسدة أن تباعدي. Ja, se si do t'jetë gjendja një njeriu që ka qenë i sinqert dhe është penduar te Allahu subhanahu wa taala dhe ka kërkuar sinqerisht pendimin e Allahut. Allahu ka frymzuar këtë fshat që të largohet që ta ketë më afër këtë njeri dhe territori i fshatit të këqive të largohet pak më andej. فقاسوا ما بين القريتين فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بذراع. هذه المسافة أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة فغفر الله له. Pas matjes së melajkeve, pra për një dhira, për një plom, pra e kanë kuptuar dhe kanë pasë se ky është afruar drejt qytetit e tokës së njerëzve të mirë. هذا كله من رحمة الله عز وجل بالعباد المذنبين الذين أكثروا من الذنوب وأسرفوا.
Dhe kjo është mirësia e Allahut për robërit të cilët kanë bërë gjunahe dhe janë penduar. Është mëshirë për Allahut kjo. الله عز وجل قال في كتابه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. Përmend ajetin të cilin thotë se Allahu ata të cilët pra nuk I bojnë shok Allahut, ata të cilët nuk vrasin, ata të cilët nuk bojnë zina. E kush vepron kështu, do t'i shëmfishohet dhe do të ndëshkohen me ndëshkimin e zjarrit. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Do t'i dyfishohet ndëshkimi dhe do të jenë në xhehenem, me një banim të nënçmuar. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. Përveç ata që pendohen edhe bojnë vepra të mira. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Atyre do t'ju shndrohen veprat e këqija në vepra të mira. Allahu ja mundson që veprat e këqija më u kthy në vepra të mira. وهذه الآية من أعظم فضل الله عز وجل على التائبين. Ky është ajet për ajeteve që është mirësi për atyre të cilët për ata të cilët pendohen. لأن معنى ويبدل الله سيئاتهم حسنات يحتمل معنيين وكلاهما داخل في الآية. Ky ajet ka dy kuptime për ata të cilët pendohen, që të dy kuptimet hyjnë në këtë ajet. يبدل الله سيئاتهم حسنات أي أن الله يقلبهم من حال الفساد ويوفقهم لحال الصلاح فتنقلب أعمالهم من كونها كانت فاسدة إلى أن يكون من أهل الصلاح والطاعة في هذه الدنيا لأنه تاب إلى الله. Pra Allahu e kthen pe veprat të këqija në vepra të mira. Prej veprave që ka qenë pra I zhytur në gjunahe, ai kthehet në vepra të mira dhe të devotshme. وأيضا المعنى الآخر أن الله يوم القيامة يأتي إلى هذا العبد الذي أذنب يقال له تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا يقول نعم يا ربي يقول إني قلبتها لك حسنات وهذا بسبب التوبة فيقول هذا العبد يا ربي وذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا أنه رأى فضل الله وسعة رحمته حين قلبت سيئاته إلى حسنات. Kuptimi tjetër është do të vjen ky rob me këto gjunahe në ditën e gjykimit, që është penduar sinqerisht dhe Allahu do t'i thotë robit i tij, a e sheh këtë gjuna? Thot po, do të shndrohet në vepër të mirë. Allahu shkon t'ja rikthyj nga pendimi që e ka bërë. ولكن هذه التوبة أيها الكرام ليست كلمات تقال فقط يقول العبد أستغفر الله أتوب إلى الله لا بد لها من شروط لا تتحقق التوبة إلا بها. Pendimi nuk është vetëm temë me thonë unë pendohem edhe me thonë astaghfirullah edhe kaq. Mirë po patjetër pendimi sinqert ka kushte, ka rregulla që patjetër duhet me I praktikua ato shtylla. من أعظم هذه الشروط التي لا بد من حصولها حتى تتحقق هذه التوبة الإقلاع عن الذنب. الإنسان الذي يكون على الذنب لا بد أن يقلع عنه ويتركه. Nga kushtet kryesore të pendimit është me braktis gjunahin, me braktis me u pendu, nga kushtet të pendimit është el-iqla'ni dhanb, pra me lon gjunahin. Mos me bë, mos me vepru. كما قال الله سبحانه وتعالى الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون لم يصروا أقلعوا عن ذنوبهم. Ashtu si thot ajeti, kuptimi, ata të cilët bëjnë gjunahe, pra bëjnë mëkate, fahishe. Dhe kur e përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala, kur I përmendet Allahu, ata kthehen te Allahu, edhe nuk vazhdojnë në gjunahe. Walem yusirru, pra kuptimi është nuk vazhdojnë. Pra Allahu ja pranon pendimin, mirë por nuk vazhdojnë në gjunahe. Nuk këmbgulin mëkate. إذا لا تصح توبة العبد الذي يقول استغفر الله وأتوب إليه وهو باق على ذنبه ومصر عليه ولم يتركه. Nuk I pranohet robit nëse ai thot pendohem, mirë po vazhdon me gjuna. Nuk kthehet prej gjunahet.
الشرط الثاني وهو أعظم شروط التوبة وهو الندم، أن يندم على ما فرط في حق الله، يندم على الذنب، لا يفرح به ولا يستشعر لذته، لا بد عليه من الندم والحسرة فيرى الذنب كأنه جبل على رأسه. E dyta prej kushteve është ai me ndje veten keq që e ka bëu atë gjuna. Pra konsideron gjunain sikur një kodër që i ka rënë mi kry. Pra pendohet pra e ka atë farë pendimin që ndjehet pishman. Pra ndjehet gabim që e ka bëu gjunain. كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال الندم التوبة، الندم من أعظم شروط التوبة، فلا تقبل توبة إنسان لم يندم على فعله ويقول استغفر الله واتوب. Siç ka në hadith e Nesit, me ra pra pishman, ky është pendimi. Ky është pendim ku njeriu e ndjen veten gabimtar, edhe pranon gabimin, edhe ndjehet keq që ka bëu atë gjuna. ومن شروط التوبة كذلك التي لا بد منها في تحقق التوبة وهو العزم على عدم الرجوع، يعزم في قلبه عزما شديد فلعله لن يرجع إلى هذا الذنب أبدا. Prej kushteve, po ashtu kushti i katërt është që njeriu ta vendos, pra të është i vendosur në braktisjen e gjunahit. Pra njeriu e merr me seriozitet çështjen e pendimit. وأما من يقول إني تائب وأستغفر الله وهو في قلبه ينوي الرجوع إلى الذنب غدا وبعد غد مجهز له، هذا ليس بتائب ولا ينفعه الاستغفار. Ai i cili thotë unë pendohem, por në zemër e ka që do të rikthehet prapë në gjuna. Pra mendja e tij prapë ka mendjen te gjunahi, zemrën te gjunahi. Thotë unë pendohem, i merr shkaqet krejt, po çdo herë e ka mendjen prapë më rikthy. Edhe kjo është një pikë kushteve shumë të rëndësishme që mos më pas, pra zemra jote më lidh që do të rikthehet në gjuna. فيكون حاله كحال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، ذكر منها وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. عنده عزم شديد أنه لا يرجع إلى الكفر ولو ألقي في النار. Pra kjo na duhet me qeni vendost, tamam siç na përmend hadithi i Enesit që tre njerëz që shijojnë imanin, një prej tyre është ai i cili edhe nëse vjen çështja me u hudh në zjarr, ai nuk hedhet në zjarr. Pra e ka çështjen e besimit të vendosur, të ngolitur, është i pathyeshëm, pra kështu është i vendosur që mos më kthy në zjarr. Pra njeriu duhet i përngjasoj në këtë pikë kur nuk kthehet më në mëkat. E ka vendosur që mos më kthy më në mëkat, me sikur ai robi që ka vendosur pra që mos më kthy në kufër, edhe nëse hudhet në zjarr. Çështja është e vendosmëria. كذلك من شروط التوبة الإخلاص لله عز وجل، يجب أن تكون توبتك ورجوعك إلى الله واستقامتك لأجل الله ولوجه الله، لا لأن يقال فلان متدين أو فلان رجع أو فلان مستقيم، وهذا الإخلاص شرط في جميع الأعمال. Dhe një pika kryesore është me qenë i sinqert në pendim. Pra me qenë sinqeriteti yt në pendim për Allahun subhanahu, për fytyrën e Allahut. Jo me thonë që ti u pendove. Jo me thonë që ti tani je i miri, pra me marr lavdatat e njerëzit. Sinqeriteti me qenë i pastër për Allahun. Pra kur e lën i vepër me lën për Allahun, jo për diku tjetër. Sepse mund të jenë shumë faktorë që njeriu bën gjunahe për shkak i braktis gjunahet, por lakmon që edhe lavdrojnë të tjerë. Por kjo është një pikë shumë e rëndësishme. Pra me qenë i sinqert me Allahun. وإن كان الذنب يتعلق بحقوق الآخرين، فيها أخذ لحقوق الآخرين، من شروط التوبة إرجاع الحقوق إلى أهلها ورد المظالم إلى أهلها والتحلل منهم. E nëse është mëkati o gjunahi që i ka hinë hak njerëzve, krijesave, atëherë duhet shtohet edhe një kusht tjetër që ta kthej të drejtën vendin e vet dhe të kërkoj falje apo halal njerëzve që ka bëu padrejti. كما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت له مظلمة عند أخيه من مال أو عرض فليتحلل منه قبل أن لا ينفعه يوم القيامة دينار ولا درهم.
siç ka në hadith që ai i cili i bën padrejti vllajt e vet, le t'ja kërkon halalin para se të vijë dita kur nuk do të bën dobi më pendim. والعبد في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى تأتيه المعوقات التي تعيقه عن الصلاح وعن طريق الله سبحانه وتعالى، وهي كما ذكر ابن القيم إجمالا 3 معوقات. Dhe njeriu duhet ketë kujdes se do të ketë pengesa, do t'i shfaqen pengesa që e përmisojnë ibadetin e tij, apo që e pengojnë drejt pendimit. Pra, duhet t'i kushtoni vëmendje kësaj çështje. Ka pengesa që njeriu lejojnë që mos me u pendu dhe mos me u kthy. Përmendim në Kaimi 3. أول هذه المعوقات وأعظمها وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى كبيره وصغيره، صرف العبادة لغير الله من الذبح والنذر والدعاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة. E para që përmendim në Kaimi që është më rrezikshmja është shirku me të gjitha llojet, që qoftë premje e kurbanit, qoftë lutje dikujt tjetër posa Allahut subhanahu wa taala, janë shirk i madh, pra që njeriu e pengojnë për me u përmisu. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Allahu ka thënë, ai që i bë shok Allahut, ai e ka të haram e ka xhenetin, do të jetë në zjarr dhe nuk do të ketë ndihmëtar për ata që i bëjnë padrejti Allahut. وكذلك الشرك الأصغر فلا تحلف إلا بالله، شرك الألفاظ، الرياء، لا ترجو بعملك إلا وجه الله، لا ترجو رياء ولا سمعة. Duhet keni kujdes edhe shirku i vogël, është pjesë e shirkut vogël është syfaqësia. Pra, vepra të mos bëhet për dikë tjetër, por duhet bëhet vetëm për Allahun subhanahu wa taala. وطريق الخلاص من الشرك هو تحقيق التوحيد. Dhe me qenë njeriu i pastër pra nga shirku dhe me qenë i kthyer në tauhid. وأما العائق الثاني فهو عائق البدع والمحدثات وهو أعظم من الذنوب في جنسها. Pengesa tjetër që njeriu e bën që të mos përmirësohet, të mos thehet Allahu është bidati, që është më i madh se sa, më i rrezikshëm se sa gjunahet e mëdha. فما لم يأتي عليه أمرنا فهو رد. كل ما أحدث وليس من دين النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، لم يفعله الصحابة، فهذا ليس من دين الله، سواء كان من الاحتفالات أو الأعياد أو العادات التي يظن أنها عبادة وليست بعبادة، أو الأفعال كأفعال الخوارج والفرق المارقة الضالة. Pra, të gjitha bidatet të cilat, siç ka ardhur në hadith, kush shpik diçka në fen tonë, ajo nuk është pjesë, nuk është prej nesh. Pra, kush sjell diçka të re në fe, ajo nuk është prej nesh. Dhe për i merr disa shembuj, qoftë festimi i Mevludit apo të ngjashëm, apo veprat e xhavarizhve, pra që nuk janë të bazuara në argument, ato janë të refuzuara. وطريق الخلاص من هذا العائق هو تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. Mënyra më e mirë edhe mënyra vetme për me shpëtu prej kësaj, prej bidatit që e pengon njeriu, është me qeni përkushtuar pasimin e sunetit pejgamberit alayhis salatu wassalam. والعائق الثالث عائق المعاصي كبيرها وصغيرها. Dhe pengesa tjetër e njeriu është gjunahet e mëdha dhe të vogla, haramet, gjunahet pra që e pengojnë njeriu drejt pendimit apo kthesës tek Allahu. فيجب على العبد أن يراجع نفسه في كبائر الذنوب الزنا، شرب الخمر، الربا، حقوق الوالدين، قطع الأرحام، غير ذلك من كبائر الذنوب. يجب أن تتوب قبل أن تموت. Njeriu duhet të pendohet dhe të merr shumë serioz këto çështje, të largohet nga haramet e mëdha, siç është kamata, alkooli, zinaja. Të gjitha këto, pra duhet njeriu të pendohet para se të vijë vdekja.
كيف أنت من المحافظة على الصلوات حيث ينادى بها في المساجد؟ كيف أنت من الزكاة وأدائها لأهل الأموال وغير ذلك من الذنوب والخطايا؟ يجب على العبد أن يحاسب نفسه. Njeriu duhet me llogarit veten si është me namazin dhe namazin në veçanti namazin me xhamat. Pra në xhami duhet ta korrigjoj veten. Po ashtu dhënien e zakatit, ata që kanë mundësi. Gjitha këto janë çështje që njeriu duhet ju kushtoj rëndësi. من كان له والدين انظر كيف حالك مع والديك كيف حالك مع برهما فإنهما بابان من أبواب الجنة. Nëse ki prindrit gjallë, duhet ta vështrosh gjendjen se si sillesh me ta, sepse ata janë dyrë për dyrëve të xhenetit. Sa sillesh mirë me ta. وكذلك الحذر من التساهل في صغائر الذنوب فإنها تجتمع على العبد إذا تساهل فيها حتى تهلكه. Dhe një kujdes shumë të madh duhet ta keni në gjunahet e vogla, që në syrin e juaj janë shumë të vogla, por ato kur të grumbullohen, ato bëhen të mëdha. النبي صلى الله عليه وسلم مثل لصغائر الذنوب قال إياكم ومحقرات الذنوب قال مثلها مثل قوم اجتمعوا في واد فكل واحد جاء بعود حتى أشعلوا نارا عظيمة. هكذا الصغائر يتساهل فيها ولا يتوب ولا يكثر من الاستغفار لما يعلم ولما لا يعلم تجتمع على قلبه حتى يحرقه. Ka marrë shembull pejgamberi alayhis salatu wasallam që pra ato gjunahet e vogla, i yakum muhaqqirat adh-dhunub, pra keni kujdes mos i ndërsoni mëkatet e vogla. Se pastaj ka marrë shembull se si një grup njerëzish vinë pra prej një lugine, dikush e bjen një dru, dikush një dru, derisa bëhet një zjarr i madh. Pra kështu bëhen gjunahet e vogla, bëhen të mëdha. فالتوبة أيها الكرام من أعظم الطاعات التي لا يتساهل العبد فيها كثرة الاستغفار أكثر من استغفارك ربك ورجوعك إليه. Pendimi është një prej çështjeve më madhore në Islam, duhet i kushtoni rëndësi, kërkoni falje te Allahu. وكما قال ابن القيم التائب حبيب الله عز وجل. Siç ka thënë Ibn al-Qayyimi, i penduari është i dashuri i Allahut subhanahu wa taala. ومن أحبه الله سدده وأعانه ووفقه. Allah kur rëdon robin, ja lehtëson rrugën atij, dhe ndihmon atij në këtë dunjë. والاستغفار والتوبة من أعظم أسباب البركات في الدنيا وفي الآخرة. Kërkim falja, pendimi është prej shkaqeve më të mëdha që Allahu t'ju bekojë edhe në dunjë dhe në ahiret. T'ju jap bereqet në gjitha aspektet. كما قال الله عز وجل في كتابه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. Siç ka në ajete që përmend që pejgamberët ju kanë drejtuar popullit e vet, o popullim pendonu, se Allahu do t'ju kërkoni falje, se Allahu do t'ju jep të mira dhe do t'ju jep forcë dyfisht. ففضائل التوبة ومحاسنها في الكتاب والسنة كثيرة جدا وهي من أعظم الطاعات التي يغفل عنها المقصر في حق الله. Pendimi ka mirësi të mëdha dhe kjo është një prej ibadeteve më të rëndësishme që e neglizhon robi. Pra, pendimi ka mirësi të mëdha. Mirë po është prej ibadeteve që më shumë ti robi e neglizhon. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التائبين. Lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bën prej atyre robërve që pendohemi. وأن يتقبل التوبة. Dhe na pranon pendimin. نسأله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا. Lusim Allahun na fal neve dhe për indrit ton. وفي الختام أشكركم على الحضور والاستماع ونسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما قلت. Dhe së fundmi jam mirënjohës për mikpritjen dhe për këtë prezantimin dhe për dëgjimin. Allah e shpërblet gjithë. الله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Jazakallah khair. جزاكم الله خيرا.